Kigima omwanchi muliani gacharagire chinsa isano na ibere chiabono mugaso asene yarigeniri gokoretera amangana maya munanyare ko bakagokorekana kurwa chingongo chonsi inye chinse yenda gotobwatia ase chinsemo chimitandao asensemo ya Facebook na bagotonya gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bagotonya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.or.ke omwanchi muri karansa oike elinde ngwerere na raina kwaliganirire terene Frida Kerubo na sechinsemo chibyorokerelyo nigotokobwateranere Joshua Auta chinga kitoroche abaraikurase obomo bwazimiola moja bagendete konganya na bwigogosoa ase obomo bwa Kenya Kwanza Alliance na bwigo chinga kitoroche omoteneneli bwowe obolemi nigagendete kwene kibuna orandire omorembe chinga kichonsi chinga kichigatoganyete okona chagwikina kurwase ekegambero ayo namange ningwaliganete ngwiranda ndesege kegeke elinde ngomanye asenchera yobwenye Abaoncherera korwa ase county ya Kisii nigo barure ebirero byabo gochese omugavana Okabere Paul Simba Arati anyare ko bagakubaligereria nabo igo kwegendereria ase chinsemo cyobonchereri okwana negetasenikia Ndizi TV nigo basabire omugavana Simba Arati gochikoba chibesa cheli kabeso elinde kwegendereria ase bo igo baganirie akore amagenderero ali akorete chingaki alenge chinsemo chia Dagoretti nabo igo koyaleta ase county ya Kisii senchera iyo wenye usabaiga nyono kunyarekana yari ngoso kunyara tugo mugambi bye kaita aitana ne wadi aitana ne kirasi aitana ne nonye ma steni meri ne torore na igasi to ngokore kanie erinde yakite nyara ko mukana ndo gusabarinde abasigari baitu ba security babe bakorinda gara abana ba security school abana ba igoroyeri igorine rige entre kurigere gubi serie tangoro principal kenko mukacho taoniga iga nyabia salama nana bali bakwirigerie sie chiokama naintu togo sabantu gwete biaso mugabito Simba Arati oire kero gekeiga naintu atokonya bachioke batulese naintu tonyara na karoni kande gosi kaliagake naintu tuimokerere igoro tusuke muna abande naintu tonya kora kwere ne donya ko banse muna abande naintu imokerere igoro naintu gubiana mugabito nari gasi no mugambi gasi twago chorerate gaki oteme gokora na robi gari se kwarenge gasi mbia kwarenge gokora kera tuigweta magana ago chabocha mbiare ora bo mwegerero ito igoto konya naintu rabatokere na mbia mono emiaka kera asuke go chimotue nane ndo go president Omokonyi bumurayo mochore Rigathi Gachagua nigatarete chinsemo chia West Pokot ase alegwakira ekoko oyo kuria ekirugo kyobojumbe ase chinseme cyo wetera ekiama gya UDA okwana ase chinseme cyo nigo airaniritimbia mono gochia sabanyanyimbo ase merememi yabagokora nabo igokogania chingaki bagosoa abisi bachikobaligereria ase kubamentera omushara njia umefuata mzee ya kuzimia umesipia mamoja enda kula mali yako at least wewe uko na bahati uko na ndege kama hutaki kukaa hapa na raia unaweza kaa huko hewani uhangaike huko ndio si hangaike huko juu siko namna hiyo tena watu ya Pokot South maana ya kuchagua UDA ni kwa sababu mnataka mkue ndani ya serikali si serikali ya William Ruto mnataka serikali ama upinzani serikali ama upinzani kwa hivyo mimi nataka kuomba nyinyi mjitokeze na officers ya polisi nyinyi ni watu wazuri mambo yenu tutaangalia hii uchaguzi mmesimamia kwa haki kwanza wale officers hapa chini ni wangwana wale wako na shida wale ya juu na hao polisi pia wamehangaika siku mingi tangu Mwai Kibaki aende hawajapata nyongeza mshahara na marupurupu wamehangaika wameanza kuhangaisha raia nyinyi polisi tumepanga mambo yenu hata isipokuwa ni hii mzee akuzimia ameenda kotini mambo yenu tungekuwa tumeanza Omwaziri w'oburimo Farida Karone nigairaniirimbia mono gochia saba Kenya ase okobeka omurembe chingaki chonsi ase boigo abaganire bagendere koeneki omurembe chingaki toganyete ekina kunacha magega ya machibu yekiro kyoborai wense gotuguterwa ale nigo asabire abakenya kogendera koba abatoreru chingaki chonsi na boigo koegendereria ase ebirebiga
Na nataka kuwashukuru sana kwa vile kama Wakenya tumepiga kura kwa amani, hatukuwa na furugu. Watu wengi walifikiri kutakuwa na furugu, lakini tumepiga kwa hali ya amani, na tunataka hii amani iendelee mpaka koti ituambie maamuzi yao ni yapi ili tupeleke Kenya yetu mbele. Rais mwenyewe mstaafu hayati Moi alipongeza Kibaki. Kibaki akapongeza Uhuru. Uhuru hana chaguo. He has no choice other than to congratulate William Samoei Ruto, na ya pili ampongeze kijiti awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. We have no options but to make sure that we have a very peaceful transition. Sisi kama tunasema tunataka Kenya moja ambayo inaongoza na kila mtu ni jamii ya Jamhuri ya Kenya. Nataka nishukuru wa Kenya kwa sababu hawajeleta kurugu hata kidogo. Tuendelee hivyo. Tinga kechi boigo omugavana korwase county ya Nandi Stephen Sang nigo amuganire omurai wense Uhuru Kenyatta kwena na obogambi gochia ase omurai wense omochore William Ruto inde kwena kibuna abakenya bagendereire na boigo gotiga gotenenia emirimo. Boigo nigo aganire obomo bwazimio la umoja na bali bakobasira kwanchirana amachibu ayo asogetigune kyombegeteneta obochori ne chimbebe IEBC. We are optimistic that the process in court, currently in court, shall come to conclusion and William Samoei Ruto will win and his win shall be vindicated by the Supreme Court. I urge the opposition leader in our country today, Raila Amolo Odinga, to tame his reckless and unwarranted insightful statements aimed at igniting tension in our country. All leaders must be measured and focus on efforts towards rebuilding our collapsed economy that was ruthlessly perpetrated by the handshake government. We call upon the President of the Republic of Kenya, President Uhuru Kenyatta, to do the honorable thing, call the President-elect, congratulate him, and carefully steer the country through a peaceful transition to the new government of Kenya Kwanza. Abamenyi korwa sensemo ya Ugenya nigo bono ba momochiri omobunge omochore David Ochengi magegayo gotiga korwa ase obomo bwazimio la umoja na boigo gosoa ase obomo bwa Kenya Kwanza Alliance. Bono nigo batuguteira lengane yo na gateba buna baraboti baguchiko mobwati. Aya, mimi naitwa Esther naishi hapa Ugenya. Kitu yenye David amefanya makosa kubwa kutupeleka kwa Ruto. Anatuuza kwa Ruto kwa nini? Hiyo tumekataa na tumekataa. Tumekataa kabisa, tutaki. Azimio. Kwa nini alihama Azimio? Amehama huko kwa nini? Kwa nini amehama huko? Kwa nini amehama kwa Azimio ameenda kwa Ruto? Sisi sio watu wa Ruto. Na tena nini yake imeisha leo. Mimi kwa jina mimi naitwa Rafael Otieno Japala. Na mimi ni mtu wa ODM kubwa. Na Kenya mimi nasema Kenya David Omochieng ametufanyia sisi hapa Ugenya. Sisi tuko na makasiriko, hata tumekasirika na yeye. Tumechoka na yeye, hata aende kabisa na hiyo party yake. Sisi watu wa Ugenya tumtaki yeye. Hatutaki. Ametuuza. Sisi si watu wa Ruto. Sisi si watu Umanche Maria korwa sorbatiro ni wanaikire omwelio wa mangana maya severe biga kurende ngo sabato basagoskato basakanyagera ayona mange no yanyare chikoraga chinsa ikomi yenda gutubwatia ase ensemo ya Facebook gwetira Ndizi TV News Digital na bega ensemo ya YouTube na botnya gwetira Ndizi TV News na bega ensemo ya website na botnya gwetira www.ndizitv.or.ke maga ichikamera soko ene kibuna ebicha na boigo eliogira gwikira sole asenchira yabene na repetronira mukira tonya rekoto kubatanira Joshua Autas chinsemo chibiorokerelio na ncheria ne Frida Kerubo ngokoganilia obuligerelia obuya.